Hajat Mariam Namubiru nagira ngu Fred kwehira Rwabuhoro akakoragana na town council ya Kyegegwa barabye nguto mu itaka rye batamweburizeho kandi ubwo hatayino kwerarekerera ngo babasa kuba bine kigendero rw'kitakamanyurwe Twairo busume bwingi group egyo nenkaribaniza nyekisaka kumukoro kiri mu koti bana mu zimsuru kasi kadwana mu koti ekisaka kino koti ya kinkwase yangamba akoleki ngumeho naye yaka conditions ekisaka kino group ingo kunkugambi ikasara kubata netema ehuru ekisaka kino yowe nkamanyire hatu basazire mu gwedo byeyizi kusara kuli ite tuyanka cyambere koti yatekere imbido mu kusayiku kwataho hati complainant byamazire kwitegereza ngo grade esazire mukiri kikubo kandi nikituru cyari rubo rwuru yafuna mu doubt yamanya hata basara hayi ari nabaga kuteka around about era na runo rwudo rukole sakiri yaringa. That's why she has been complaining about the other trees ngo nemite yari mbaka kora cyonka nyobu na chikenga Rwabuhoro hamwe na town council ya Kyegegwa abarukugambo kuba bine kigenderwa cyo kuryanga tanisita keri nibagira ngo barukubagambaho nebishuba kwagukora onda understanding ya town council ngo already there is an existing road waburata yo kuri bona barakora nibajya kwijana baruka yifu nibataha mu rugo nibagenda hat MTN wait RDC kiguri mutano wange na Uganda Muslim Supreme Court beka harukundira omwezi wa RDC wa district ya Kyegegwa hagizirenga abantu bagumize mu bakorese ngute nkuru ahabo kubangwekazaho kare kandi ashabira Fred hamwe na Hajat okushitama bakikiriza na Hamiriyane ibine echo tekyaliwo era kyembasaba fetozenga that's good nembasabira omulandu guno kutesewo tetugenda kuleta gweda nkola ki yeyongereni baleka akantu kano kayite koti we nabesazeemu nabagaleta kali akiriza na gambi he can give beno muhana kitu katabuka anso turi naronda butiba kugamba swa kujya kiteka tutwana kayije katuruka full stop tawuluka anso for example tutuhambiriza abantu muhana turi kugenda plan amana bekuli tutuzukwangira kombe kamu tutuhambiriza kutekoki handa ahizwebere ari cyo go mpando gwa batwikirizana ngo umuhanda abagure cyo kuguri beni naguri umusyana gwo ya patendije ariko developinga hariya ebene ko society dijo kubasa kutaho mu itakari ukishitse ubuhara bwo kwikirizana hagati yabo Gashakwa Philip Murangira.